ji bernamaya Rojaf Silav ve temaşavanên hêja di bernameyeke nû de dîsa ez û Dr. Wahab Coşkun û Profesör Dr. Abdullah Kiran em li gel we ne. Hûn dizanin ev çend rojeke ku çavê hemû dinyayê li ser Amerîkaya lewra di dema Kongreya Amerîka de dema kongresman di civînê de bûn her wiha ji bo tescîlkirina serokatiya Joe Biden serokê nû ku hatiye hilbijartin alîgirên Trumpê bi ser kongreyê de girtin û hinek alozî derkedin çend kesa canê xwe ji dest da lê belê cîhanê hemû vê meselê nêrî ev mesele wisa merak kir gelo çima wisa bû mesele çi bû ne çi bû lewra demokrasiya Amerîkayê ku weke markayekî îxracî dinyayê hemiyê dike derbekê gelek giran xar derbekê mezin xar em ê li ser vê hindekê bisekin di destpêka bernameyê de lê belê esas mesele ku em li ser an mijara ku em li ser rawestin li ser biaxivin perwerdehiya bi zimanê Kurdî rewşa wê li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê çawa ye ne çawa ye em ê wê hinekê bi rastî em ê vekin bi her du her wiha mêvanên xwe yên hêja re dixwazim ji Abdullah Kiran bipirsim li Amerîkayê gavadin mamoste Wahab Coşkun jî got ev 200 sala ku bûyerek bi vî rengî neçêbûye ev bûyera çêbû li Amerîkayê çi bû mesele çi ye ne çi ye li Amerîkayê ji vî alî ve بێگومان ڕاستە چاوە و تەژی بۆ دیرۆکە ئەمریکایەدا جارە یەکەم تشتێک وها پێکات ئەم هەموو دنیا هەرکەس شاشمە ئەس باوەرم سەرۆک ترامپ هەروەکی کوتێ زانین ji ڕۆژە ku هەلبژارتنê hinda kir heta îro tu carekê nexwest ku qebûl bike ku wî hilbijartin hinda kiriye. Îca em zanin serok Trump yek ji wan serokên Amerîkayê ku di dema xwe serokatî da jî bi rastî tiştên netişt kirin yani wek şexs hema bêje wek dîktatorekî tarîxa dinyaya tarîxa dîroka Amerîkayê de serokek ku weka wî bi serê xwe tev gara em bêjin bi serê xwe biryaran bistîne heta cana li ser Twitterê de em bêjin biryarên siyaseta nav netewî digirt serok ku wiha heta niha nat Amerîkayê. Îcar ji ber Amerîka dewleteke sazgehî ye. Carekê li Amerîka serok bî tu kî dibî bila bivî eger te zerarek xesarek dave dewleta Amerîka encama vê yekê bi mehkemeyê diqede. Biya min serok Trump jî dît ku ew ê tiştek piştî vê yekê ew ê bi pêsîra wî bigirin loma vê operasyona ha dest pê kir niha tê gotin ku spekülasyonin tê gotin ku niha dalin Trump got yekî ku yani ez ê dev ji vî karî berdin hûn jî min derexin pêş mehkemê bi vî awayî ji alîgirên xwe re got bi paşva werin dev jê berdin tiştek wîsakî em naxwazin şîdetê naxwazin ev teoriyeke lê ez dibêm ku ev rast be jî dîsa jî demekê bişû da serok Trump ew ê derkeve pêşberî mehkema Amerîka ji hemû kirinên xwe hem yên hindir hem yên derva ew ê li hember dadgeha Amerîka ez dibêjim ew îfade be. Bi rastî ji ber ku ev bûyer çêbû tevî hêza Trump jî em bêjin aliyekê ku Trump kontrol bike jî heye wekî we gotî hem aliyek mehkemeye lê belê herkes nikab bi serê xwe her tiştî bêje çend cara me dît ku di televizyona da gotarê wî hatin birîn digotin rastiyê nabêje her wiha ev aliyên medya civakê hesabê wî rawestandin ji ber ku li gorî wa gotinên ku di nava civakê de bibe sedema provokasyonan ku dibêje sedema şiddetê sedema provokasyon belê demokrasiya Amerîka Birêz Coşkun derbek çawa xwar yan derbe xwar gelo bivê يعني هم ذلك مسكن تربية خور ذلك مسكن جي امتحان درباس بو جبو چی جبی امتحان درباس بو يعني ترامب وكيك عبد الله قلت رويجا هالبجارتين من كلي حتى ايرو خص في انجام مانيبيل بكي يعني جي ريفه بري هالبجارتين جي وادياره جي اندامي دادگاه مزن گشتك سروان ده تسير کی باندور کی مزن نشاندا کی في انجامي بو گهرن فقط بیا چه نه بو يعني گشتك وان ريفه بر گشتك گوتن ام نگری دایی ترامپن ام گری دایی قانون بنگهینن اما ایریام ودیکی نه ترامپ ایریام ودیکی قانون بنگهینن هوندی بی علی مزکن دموکراسی آمریکا جبی امتحانی درباس بو فقط لالی دینه هون مزکن yani siyaseti vakti o mezeken hon viyad binin van siyaset medarı popülist van siyaset medarı otokrat hem jibo memleketi hem jibo dünyayı çok az tehlike ki mezin hon viyad binin yani van popülist açtı bejin de bejin mesela
em hilbijartin nas dikin fakat hilbijartin kînga nas dikin wexta encam gora dilê wan derkeve hilbijartin nas dikin veya dibên em gelperestin gel kîjan gel millet hez dikin wexta gel gora wan bimeşî wî çaxê hez dikin نبدأ لوابد وكارن دمك وقتا دلي وان اncam dili wan dernakeve wî çaxê alozî derdixin fakat tiştekî dinê jî heye gerek der heqê Trump şahsê Trump em biya bêjin keke Abdullah Gul her berdadgehî wî ihtimalî heye zaten îro hinkî agahî jî hene ji bo xwe ji bo şahsê xwe evkekî derdixe yani kanûnekî afû derdixe vî imkanê wî heye yani vî derfetê serokê Amerîkayê fakat heta îro di dîrokê Amerîkayê de serokekî ji bo xwe afû dernexistiye دکاره عفو در بخی یعنی دادگاه و دستور داده یعنی و بریاره ویده پسند Kanuni بکه bingehîn viya dide. Kanuni bingehîn vî imkan dide destevî fakat heta îro kesî ji bo xwe ji bo şahsê xwe afûkî dernexistî. Viya ji bo çi tehlikekî mezine? Mesela sibê dustpê serokekî dinê were ew dîsa vî alozîkî derxe vî alozîkî îro 5 kes mir sibê vekî 100 kes mir. Dîsa ji bo xwe jî dîsa afû derxe viya hem istikrara Amerîka hem istikrara demokrasî ji ortê radike. بله برس کران نها چاو دنیای همو مگوله لورا امریکا هر چقدر دولت بن دولتین پیکاته بنجی هل بجارتن اکرو یک دبه سروک و یک دچه لبره چاو همو دنیای له وی علی و یعنی دنیا چاو دخوینه یعنی چه باندورا وان بویرا بر رایا و نیرینا و لسر جهانی دبه نهاد دموکراسی امریکا و هر وها ام بیژن پرگالا امریکا سازمان امریکا مایندبونا و استقرار و جوی گشتی دنیای جوی تواهی دنیای گله کرد چونکی ام بیژن امریکا ماکا سرمیان دنیای ناوند سرمیان دنیای تجارت دنیای بازار دنیای دانشمندان ام بیژن همو آبوری لسر دلار امریکا چیدن امریکا اگر بدربه کی ولات کوسا کی کو اگر امریکا دربه چی به لتواهی دنیای قریزک گلوبال قریزک ناونتوی چید و دنیا دکوه تنگاهی کوسا تیگس نگاره حسابی وی بکه جبر وی که سیستم امریکا بته و نکاره بیشتر ری بده وی که یعنی اگر ترامپ او کنگره بگرد تاجی خانیه که و ماله که از باور نکم که یعنی وساب وک او که وک داربه که بچه سری چون که ام بیشتر دادباری لهم بره ام بیشتر جیانا سرمان لهم بره لهم بره و یعنی شخصی که بتنی و ترامپ بته وی او بخوجی ویدزام و که از نکاره داربه که بکه لی وقت میگو امریکا چه بو اگر کج بی آوایی گاوا کد دربه کی بخوره هر سرمیاندار با آوایی کی پریویل امریکایی هر دولت پریویل امریکایی لو مش بروی کی ام بیجی پیچه کی وصل لرزی لدیسا سیستم خو گان سرهم بیامن امتحانات باشی دا یعنی بیامن جبروان آلوزیا مدید کو گرک دولتین کو مرو نکاس بحثا دموکراسی جلیبه که بانگا آرامی جبو امریکایی کرن افراش امریکا کتاب شک چاوا هذا روشك ايرونيكي طبي يعني وقتها هون دولت ميزه كن لورادنا ديمقراطيه هي نما في مروان هي وجا امريكا دبن برسكريكي خو ما في مروان به حقوقي بالديمقراطيه چاره سر بكن راست بر امريكا ور ويري بشوبين فقط بل هون مملكتي خو مثلا هون برسكريكي خو چاوا چاره سر كن گره كن بیا لمزه بكن كيك عبد قلت يعني بیا چاوا انجام کی جبو دنیا و جبو امريكا در از دخوازم لوراد جد حب تشتابيشم يك ويا از باور دكم وان siyaset medarı popülist bu van per revşeki xarab evidir xorti. Çünkü Trump duravenda kır az bavarın popülist levelat dineci beni levi beni bu yerde tesir servan ko evici vanda bakın. Ya rast zaten demokrasiye ve biz anko nakarın. Tabii yani zaten melek de dit vi Covid pandemiya Covid demedit yani van kesi popülist geçtik levi felaketi gora bir felaketi nemeşyan ojbo milleti ojbo devleti ojbo memleketi xo gelek encameki xarab derxasın ortaya. Fakat ebe realist siyaset meşanın ya ojbo devleti xo gelek encameki başarısın ediyacı veya Amerika براستی darbe نخوار فقط partiya komünista bana gelek darbe ki mezun xwarın yani ya gelek darbe ki mezun xwarın vi partiya juxure nasteme ki nüh gerek tayin ki çünkü Trump teneli ser Amerika tahribat şey nekir ser partiya xoji tahribat ki mezun çekir zaten emdibinin iro geçtik herkes ji Trump durdu keven yani devi partideki heyi ji Trump durdu keven bel elbet hatta 20 ماه 18 ماه ka Trump de hatta
هنگه ده بکار لسرجه خواب سکن یان تویج پیوری دور بخن یان ده چه بتشنه به هر اما بشوفين اما لبنان احتمالي كي فقط احتمالي قالك احتمالي كي ضعيفه بله از خواستم ام بگرن مسئله ما یادن مجاره ما یادن یا سر پرورده یا به زمان کردی تماشاوان هجا ج سال 2012 و ترکیه لباکوری کردستان جبو کو زاروکین کردان جی فری زمان دایکا خواب بن فری قربانجی و زازکی ببن درسا بجارته یعنی زمان کردی و که درسا بجارته تیت اداین اما در باسی و مجاره ببن لبالش بریا کو ام وصابه که برفره لسر راوستن هف کار ما ماهی رکسل نوچک آماده کریم روی نوچه بنرن و دوباره اما و مجاره باوه که برفره راخم برچه پیواژوی درسا بجاره کو درس زمان کردی جی تیده یه ده 4 ریبندان ده دست بکر و ده حتی 22 ریبندان خوندکار بکارن درسا کو بخوازن ببجرن. درس زمان کردی جی کو زاراوین، کرمانجی و زازاکی لخوادگره با خوندکارن پولین 5، 6، 7 و 8 دمریت ده و جعالی سندیقه انوژی به پانکارتان خلق تین آگاهدار کرن. گلو سالانه چند خوندکار در سازمان کردی دنقینن. اف نای پاروکرن. لیبو سردما 2015 و 2016 تزانین کو 77,931 خوندکاران در سازمان کردی بجارتنه. لگل هبونا میلیون زاروکین کرد علاقه بو و در سازمان کردی گلک قلس خویاده که. سدم جی وک سپاندنا درسین دن انج آلی رایداران و تنیشاندان و تی ایدا کرن کو دما خوندکارک در سازمان کردی ببجره جرته گوتن ماموسته کوه درسه بدنینه و درسک دن ببجره. هر وها رخنه لقادا سیاسی جی تی کرن کو دوی واریدن نکارینه بالا مالباتان و زاروکان بکشن سر در سازمان کردی. پارلمانتری هدف امام تاشیار جی بانگی کر هر چقاس تیر نکه جی بلا مالبات بو زاروکن خواه درسا بجاره ازمان کردی ببجرن و دا زانین کو هدف نلگلویه که کو در سازمان کردی وره بایکوت کرن. با در سازمان کردی کوج سال 2012 و ده پرگال ده جهدگره حتی نها 61 ماموسته هاتنه پیوردار کرن و لگل و تابلوی لعالیه که جی جشش زانکویان به هزاران ماموسته زمان کردی در شوی هنه و لبنده پیوردار کرنه. دناوا 2 سالن داوین ده 40,000 ماموسته هاتنه پیوردار کرن لجوان تنه 3 ماموسته با در سازمان کردی نه. کومالین کوبا خودی لیدرکتن و پاراستن ازمان کردی کار دکن و هر وها زمانزان و مافناس باله دکشن گرینگ کومالبات بو زاروکن خواه در سازمان کردی ببجرن و دوی که بکنجی. لیبو چارسری یک ماینده جی ریا هری راستقین او کو دوی زمان کردی ببه خودی ستاتو و جی دستپیکا پیواجو پرورده حتی داویه ببه زمان پرورده. زمان کردی براستیج در روشلاتا ناوین ده و در آسیا نزیک ده پشت عربی و ترکی و فارسی زمانی که هری زیده تی بکار آنینه. لبعلی لترکیه یه بطایبتی جبر پولیتیقاین هشک یعنی کل سروی زمانی او زمان هم تی آسیمیله کرد آن پشافتن هم جالی ولاتیان و اوتو آسیمیلاسیون یعنی راستی اوتو آسیمیلاسیون تی آنجا خواه پشافتن تی براستی پشتی چند روزه کردن آنکو ده 22 و مهده حتی 22 و مهده سرلیدان جبو درسا بجاره بردوام دکن بانگا چالاکی گرن زمان کردی بانگا پارتی و سازی و دزگه زمان کردی او کو ولاتی علاقه بدن و درس بجاره آنکو زارو که وان دبستان ده علاقه بدن و و درس بجاره ببجرن تا کو هنکه جی هشمندیا کردی جوانه چه بد و ام بیژن هر وها کردیش بیر نکن ام سر به مسئله ام هنکم راوستین بطیبتی ام زانن لترکیه در سال 2012 ده مگول 6 زانینگه ها پرورده زمان کردی دست پیکر بطیبتی و هر وها در دبستان دجی درس بجاره دست پیکر یک جوان زانینگه ها یا موشه بو یا و بو مامسته لور نها چویا روشن مساهم بحثایم بکن بزنن که هنر قصبویه امزاز بگمان یعنی یونیورسیته یک جوان یونیورسیته و کل ترکیه جارا پیشی به ناو زمان و ادبیات کردی بش یونیورسیته مال یونیورسیته موشی سال 2012 2013 انده بو و حتی نه بیشتر امتحانی که جوی بشامه چند ساله که ایدی مزود یعنی خوردیم که بشه ها خواندن چه مزود دبن لي مخابن او گرمیا کو ما بدست بك را قفلت او فرسندا کو دست بك دهات پیش بری ما
ملت کرد جوی فرسنده استفاده نکر چونکی در سال 2012 دا گاوا کو اف ری وبو ریا پرورده یا زمان کردی ببو اگر هدف و یعنی براستی پکک ام بیجن پارتیم به ویجوری بچکل و دم اجویا ها خوی درکتنا و هم بدانا کو ملت کرد و بتایبتی جی ام بیجن مثلا منسوبین پارتیوان این هدفی زاروکین خون بشین دبستانن و درس هم بیشتر بجاردنیا کردی بگیرن از باورم بکیمانی اوی 2 میلیون زاروکین کرد به وقت سریلی بدن. نها هر بعد داتا یک دانه کوسا آشکاره تونلی بله نوبرا 70,000 و 100,000 زاروک دکن کو اف درس ترجیح کرده یعنی دست بکه حتی نها 10 ساله yani. نم ده 10 ساله ده yani sosret teke dek çuneke em bejin bexiriyet yaz bir beşim bexiriyet yaz yüzeytir tişteki tünel dünyayı تم ملت بقاسي ملت كرد برصا زماني خدا مخابن بركست قصورم لنا بخيرت تبنا قريه يعني بيجن تشتك عجيبه في الصوصرته يعني انظم زي شو يزعبكم يعني اجر 3 مليون كردا سال 2012 دا جبوي زماني كردي سري اجر لي بدانا اجوار بيجن هاي رو زماني كردي تركي زماني فرميفو زمان رسمي و جوار بيجن راست خبر و خوازی هنگ سری لده بود آنها بوسا ند بو در دوره 40,000 تشتغل زانم در دوره 40,000 ماموستا هر وها تن تاین کرن تن کنگه تن دو نوا 2 سالن داویده لی ولی 40,000 ماموستا این کو جالب وزارت پروردگی ترکیه تن تاین کرن و تن 3 ماموستا این درس کردی تن تاین کرن برز جوشخون مافه پروردگی زمان کردی جالی حقوقی و مافه که چوایه یعنی مافه که چوایه کردایه Yani bir mahfezat vakti hun hukuka nabnetivi mezekin bir mahfeki bingehine yani gerek her devlet bir mahfe nasıl ki insan Kürtçe zaten bu xudiyevi mahfenin vazifa devlet bir mahfe naskırını hatta iro mukaben devlet tişteki rasti, tişteki zelali veya nas nekri. Vakta mahfeki Kurdan nas dikici bervi gelek astenk derdi. Hatta böyle hune her bed bahsa gutnen ma mustabiken mesela tişte gusajite gutun dibin malbat zamanı Kurdi hindek tercih dikin lebele dibin ma mustayim ku hatne tayin kiritune. Evci problemi. Viyaji problemi tabii. Viyaji problemi mesela vakta anka demek ki belli bir bu serledani. Mesela perverdeyi vezaret perverdeyi bu vi demi bıragen nasıl ki gel der hakkı ya da agahlar biçidi ki tişteki verdi ki yani mesela der hakkı ya da reklam ki danası dinek ki tişteki verna ki yani duhası veya ko derbas be gel kesi müracaat ediyor ki rast yani gel Kürtçe siyaset medarı Kürtçe parti Kürtçe der hakkı bir meselede tişteki servan naninci yani veya ki Abdullah vakti veya da beceri rast. Karin dışarıdariya da bede piştkiriya kursu saziyen zamanı Kürdi. Yani vakti mesela hatta biz diye mehe dema müracaatı dema serledanı karın der hakkı veya da kampanya ki verken mesela. Herkes bu ya serledan ki wan تخن حرکتی کارم بیا بکن فقط وی سیاستی ده گلک سست دمینن ام بیا گلک تسلیم بکن فقط لالی دینجی دولتی جبو وی محبه کاراندن تشتی که به سرپشتاوی اوجناینجی yani via ناخواز yani gedi Kürt herin zamanı mektebi zamanı xuba alimin jbo via işte mamosteyi jbo via mektebi jbo via dokümanı der hakivana deci او كيوان فعاليته وانتوني يجي بقالك كيمه راسته نوا 2 سالن داویده به تایبەتی ام بیژن گرک سازی و رخصتن جبو پشتگیری کردن و پیشبرنا زمان کردی جهاتن دام ازراندن به تایبەتی پلتفرم زمان کردی تور زمان کردی و حس کرد هاتن دام ازراندن اب هر سه سازی جبو سباوه که دخوازن کو یعنی بانک دولت دکن بانک مالبات دکن کو زمان کردی به پیش ببرن ولی به تایبەتی دما کو بانک مالبات دکن دبن هر کس دمال خود biz کردی باخون تایبەتی ما مست اف بانکن سازی و پارتی و وان رخصتنا جبو مالباتا یعنی تن مالبات دمال خود به زمان کردی باخون افتر دکه یان پروردهی دما کو نبت چه پروبلم نوا مالبات نه چید بن نها بيجومان حولدانين بفي جراي بقيمة باشن اللي بتاعوا يتهرناكن زماني كردي بفان حولدانها نكاره بيجي بيشاروجا زماني كردي ام بيجن ام نكارن جريدن حولدانين بفي جراي في كاريها بتاعوا ينفد نها
مسئله که کرده های دبیجه که حق مسئله هرچینه همی جل سر خورنا هرمیینه حق مسئله سیاست دولت ترکیه همی جل سر اسمال کرنا کردانه یعنی جوی که کرد ام بیجن دفج ناسناوی خوب بردن دفج هبونا خوب بردن دفج زمانی خوب بردن دفج دیروکا خوب بردن چیز دستی دولت چیز دستی دولت تکرین دکه دوی وارد تخصیص نکه اوی بکشی لی یعنی کرد وی کارها بوان او که شخصی و فردی نبن و کارها یعنی تنه تو بیجی کردی ماخوان کردی ماخوان کارها سازگاهی بن یعنی مثلا اگر شاردرین ولاتن بیجن بلدین ولاتن بیجن کی بسارین درج امدانن کی دستی هدا پیدامان لوان بلدیه ها زمانی بخواستند کارم زمانی کردی بکنه زمانی پیش لوان داره لکوچه زمانی کردی او زمان یک زمانی بو حتی ام بیجن 20 سال بری زمانی بازاری بو زمانی کوچه بو زمانی مالی بو اولی پیشیش بازاری کشان دور ام بیجن کوچه خالی بو در باس بو ام بیجن کوچه را بو و جرا پاشی آن قاعده ترکی مخابن صد حیفو و براستی شرمک مزن و گرانکو ایرو دی ترکی هات که تندرین مالی مبخوت زانی ام خراجی بزاروکن خراجی گلک ام بیجن منسوبین اندام جوات اما بزاروکن خرا به ترکی و دستینین کو اف شرمک گرانه بنرن ازانم دم زاروکتی ام دا الفارقینی مزن بوم الفارقینی اگر هم چون دکاندار کی و تشتکی بخواستا و بکرن هم پیرا به ترکی بیبینا نتفرض يعني بسبب ويا يعني شرم وما شرم تكلكو ام تركيب باي انسان يعني جن اتموسفيرك بفيديو ريه ايرو كرد شرم دكينكو بهبره بكردي بدن وبستينن حيفا جنايه عيبه بيكار دبي ام بي بسيكولوجيا ويش منديه بندستي ويش منديه كولاتيه جناب راكن افش منديه كولاتيه يعني كولاتيش في زياده تشتكينينه زماني كردي للروجلات نابين دست پیکی دا اساساً قرنی ام بیش مثلا 10 دا 11 دا 12 دا زمانی کو هری برفرهی تی پیوین زمانی هری فریه زمانی هری فریه با آوای ادبیجی زمانی نویسکی کو ام بیشن ادبیات فارس بخو ایرانی بخو ادبیات خو بابا طاهری گوریان دست پید کن کردکی همدانیه یعنی جبر ویه که ام دوی پسیکولوژی ها دین پسیکولوژی ام راکن یک یعنی خو کیم دیتن خو بچوک دیتن خو نظم دیتی به انگلیسی دویجن inferiority complex yani بتركيز بين aşağılık kompleksi شو kompleksi شو رزيلتي شو خو بك يعني بيجن يعني جوي psikoloji دوی ام خو خلاص بكن و بيگومان پیشی دست پێکێ پارتین مین سیاسی رونک میرین ما زاناین ما آنگه هند بین تو کس بلا ترجمانی زمانی خواهش نکت یعنی نابرا باپیر و زاروکانده شرمه که yani ابي شرمه يعني بدي از نمونه كيف تشوف بيجم حقي ما فيك جواب نقرم الانجليزي بمصارى 1000 صار 1995 هذا شوي قرص انجليزيه تشوف الاول شيفهم ايجار الويدري تدي زماني وان وال شي قالرد بيجن يا زماني واني خسرها او جواكا كرديه ايجا قوا كتشعب انجليزي كاتن بخرا بزماني خد بيبن لكوتشي ايجا يكي انجليزي روش جيم راغو يا و فانات نيري وان وال شيا فانوك برازنه جو اساس دناف خدا جيب جو انجليزي بيبن قوا كتشعب مكاتن بزماني خد بيبن او ساكي زماني خرا وصدق خاصن مگو خوزي امجي وصابون خوزي امجي وصابونه بله مخابن گرک دم هندك ما مستنها اف خالن کو ما مست بحث دکت یعنی بر پرسیاریا معلومات یا دولت هر وهایا پارتین سیاسی وان رخصتنان و بحث کمپانیا که هلمت که ذکر لی بله بنرینا و تنه هیوین کو معلومات و جزارو کو وان تنکرن افترینا کن هلمت لی بله بنرینا و ددمه که نیز دبکو گاف بناوتن جبو پیش ببرن از زمان کردی جالی دولتی و yani bir gavavetin duyarı gerek mera binirxini yek devlet siyaseta devleti yekji tebgera gel yani gel partiye kurd siyaseti eğer bu hazır evet çava yani hunda xaza xo binin zaman bu via siyaseti ki inşa bikin muhakkak devlet goravi ve gavaki bavi fakat yani tenin nav mala da tene behevdure peyvandın ki zamaneki nav peşi gerek mera yazanın lekolin henen van lekolin adı ben çar qada de gerek zaman her daim bir peyvi. Yek perverdeyi, düdüm medya, asısı kare bir devleti tekirin,
o açar le bazarı. Yani gelek kes le bazarı le suka Bəli. bu zaman xu peyvin. Eğer bir çar kadar da zaman ne peyvandı ne bu kararın uçağı bir zaman her dere zayıf. البته هر چارخاله کو ابنه و خیز کری هر چارخاله کو گلکی گرینکن دوید هر چارخالان ده گاف بناویتن ام هاتن داویا برنامه لی مامستا گوتنک و هی گلوهم بیجن ودنك من بچوكايا از هيفي ورجات كم جهدا بي برا هذا تشتكي يعني تشتكيش بو كرداب كه برا بانجا كه خرط بانجا كرسمي لحمو اندامين خو بك لحمو جواتا تركيا بك لحمو ملتي كرد بك داكوز درسين بجارت تنيين كردي ببجي برا تشتكي واب كه بله هیویا مامستا عبدالله خوجا بانگای ام هیوی دکن کو بطایبتی جالی هدف و لورا اول سر جواک هندک به باندوره اف بانگاوی برسف ببینه هم جبو زازاکی هم جبو کرمانجی ولی هم جبو صاد خازن کو ایدی دایک بطایبتی دایک ج بابک خو پیچکن خو آنجی زارکن خو پیچوک داندینی داستانا نبیجن لجوان را لورینا بیجن چروکن دم بیجن ام گهان داویا برنامه روجف حتی هفته کدن حتی برنامه کدن نام خاطر